Kasus harian COVID-19 di Indonesia masih terus mengalami penambahan. Kesehatan Dunia (WHO) menyebut dunia saat ini dalam titik berbahaya akibat dikabarkan dilanda banjir bandang hebat yang menewaskan. Insiden kebakaran hebat melanda hutan di Mediterania, Turki dan wilayah Aegean Selatan. Delta variant is causing confusion for border reopenings around. Erupsi Gunung Ilelewotolo di Lembang, Nusa Tenggara Timur Kembali menerjang badai pasir dahsyat setinggi 100 meter. 8,2 menit. It was about 10:15 Alaska time. Ale Tuhanku perdinggan basah tatap mahami tidak pamon rodon wai tua dopamu mersinggan marpangi doa saur maho Tuhami jakong mahami akan perdosa ale Tuhanku tangis dohami lau mengadopi nama saon ojo tutup pikiran nami maheu songon dalilu ragalam ropa rukino nangakasait di hasiano ale Tuhan romaho maduno paboama ahabai nonami luna pamo asongo sita ononi Tuhan miruasmo ale Tuhan oro marimasmu salpuhon ma akadosa nami loas masona kami mati oringolo di portibio loas marhamu baon jalalamu duk Tuhan jaomi
pasti bisa menghadapi pandemi